Malita sekamadoda nuwola yathanda yini swaye. Malita sekamadoda Ulukudukhalatha sengikhona sengiphathi kule channel lakhe hamba phambili ngeso ngaza ukuthi ke ngimfeza ngithuthi ungakhuma lo bathi iLast bona magumede mawuthi usemusha ngicela wenze njalo subscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare kukhona okukhulu kunakho konke wenganza kwethu ke namhlanje ufeze amaphupho ensizwa laphana ke ushilisi umfokala ngensizwe ligida ngoma laphana ke umshove enkani kabanengane igcokamela ishisizwe lephansi emdletsheni laphana ka insizwe ngathi dibana nenye intokazi ke eyikhilashayo laphana kupheni wakantulu sokhumbule kulensizwe ke ihlezi posta njalo laphana enkundleni yokuxhumana ku-Facebook ikhala ngentokazi upheni intulu ukuthi yazifela ngayo namhlanje ke inkenzo kwethu ngathi badiba laphana emlazi emcimbini kade umcimbi we-NFP laphana kade bojabulisa abantu ke laphana upheni intulu kanjalo negcokamelisha lihamba nayo insizwe ushilisa umfoka ngalaphana ke insizwa izikhalela laphana izibika ke laphana ke kuyona intokazi upheni intulu nganza kwethu ngokukhulungana nazi ake ngikufakele ivideo uzibone laphana bekade ke kwenzeka enkani lensizwe ushilisi idibana nentokazi upheni intuli.